Imaynalla kasaykichik allin p'unchay sapa ujnikichikpaq. Kay diapi noqaychik tapurimunaykichik imaynata qankuna gustasuykichik ruwayta ejerciciusta puriyta, pelota hayt'ayta, imata qankuna ruwaykichik cuerpoykichikta kuyuchinaykichikpaq chantapis kallpachakunaykichikpaq. Ashkata gustan ichari paykunataqa pelota hayt'ayta warmista qharista. Kunan diapis apóstol Pablo niwanchik cuerponchiktaqa kuyuchina tiyan ejercitana, pero Diospaq kuyakuyninpi yachayninpi nispa, pero mana qunqaspa imaynata noqanchispis ejerciciusta ruwana allinta cuerponchikta cuidananchikpaq nima onqoy hap'inapaq. Kunan tiempo astawan imayqinchus kay Organización Mundial de la Salud nisqaqa niwanchik sapa runaqa ruwanaykichik tiyan sapa p'unchay ejerciciusta wiñanaykichikpaq chantapis sumaqta kallpachanaykichikpaq cuerpoykichikta. Kaymanta ñawpaqmanqa mana onqoyta riqsiykichikchu nispa allinta alimentakuspa. Kikillantata Diospaq qillqasqanpiqa kunan dia k'amiwanchik imaynata noqanchik chay khuyakuypi alimentanata kallpachanata cuerponchikta. Chaypaq munasqa hermano hermana runa masiy invitayki kicharinaykita maychus kasan kay carta Timoteoyuq tawayuq chantapis pusaq qanchik chikllashqan niwanchik ajinata. Qasimanakaq mana Diosmanta kaq parlayta ñawpa cuentospi chiqasaq astawanqa chiqan kaqman hina kawsaypi kallpachakuspa ruwallasaqpuni. Cuerpota ima ruwananman yachachispa kallpachasqa pisillata runata yanapan. Chiqan kaqman hina kawsariy tukuy imapi sumaqta, yanapay imaraykuchus runataqa yanapan, kay kawsaypi hamuq kawsakuypipis nispa. Sapa ujninchik ejercitana tiyan mayqinchus nisqa kay piedadta kuyakuyta. Imaynata kay Organizaciones Mundiales de la Salud recomendawanchik ejerciciusta ruwanata Diosninchikpis kunan dia k'amiwanchik kuyakunata yanapanata runa masinchikta. Pero imaynata noqa kayta yachachiyman cuerpoyta kaykunasta ruwanankupaq devoción matutina qillqasqata nin ajinata. Oracionta ruwaspa, meditacionta sapa p'unchay kay imaynata noqanchik kicharispa kasanchik apóstol Pablo qillqasqanta. Chantapis nillawanchiktaq sapa ujninchik piensana tiyan sichus allinta mana allinta ruwasqanchikta, sichus parlasqanchik, ima ruwasqanchik Diospaq ñawinman hina chiqan kasqanta. Chanta nillawanchiktaq confraternidad. Pisiwan ashkawan noqanchik runamasinchikta yanapana tiyan, waturikuna tiyan, anchayqa wawqimasismanta ichari, mayk'aqpis noqanchik reparaspa mana hermanunchis hamusqantaqa rina tiyan, waqllana tiyan, imayna kasayki nispa, aparispa kana kapuwasqanchikta, ajinata compartinapaq t'antanchikta runamasinchikwan. Mana chayllachu, por último niwanchik servicio testimonio. Kawsayninchikqa runa masinchikpaq testimonio kasan. Kawsayninchikqa parlan astawan nisqanchikmanta. Paykuna qhawawasanchik, sichus chiqanta mana chiqanta kawsasqanchikta, sichus ruwasanchik nisqanchikman hina predikasqanchikman hina. Chayrayku aswan importante munasqa hermano allinta noqanchik kayta ruwanata. Dios kunan dia mañakusuyki chayta, mañakuyta, meditacionta, chantapis waqaychakuyta. Sapa dia ruwana tiyan noqanchik ejerciciusta niwanchik, pero chantapis waqaychana tiyan kay yachaykunasta.
Sapa ujninkunaqa ashwan kallpachawasun cuerponchikta, almanchikta chantapis espiritunchikta Diospaq kutimunan kama niwanchik. Ima linduta Diosninchik tinkunakuspa kasunkusqa tariwasun sapa ujninchikta kallpayuqta, mana cuerponchikmantachu, mana hawallamantachu, sino kay sonqonchik ukhumantawan. Chayta munan Señor Jesucristo kunan día sapa ujninchik ruwanata. Mark'ayta pachimuyki, ama qunqaychu, k'aya watejmanta tinkunakuspa kasun.